بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. صاد والقرآن ذي الذكر Sad. Şanlı Kur'an bilen qasamki, bu Kur'an hakikaten mucizedir. بل الذين كفروا في عزة وشقاق Belki kafirlar imandan baş tartmakta ve Resulullah'a muhalefetçilik kılmakta. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص Ulardan ilgiri küfri tüpeylidin nurgun ümmetlerini halak kıldık. Ular azabını köygende peryat kıldı. Halbuki bu kaçıdığan vakt emez. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ Ulağa özlerinin içinden bir agahlandırgıcı, yani peygamber kelgenlikiga ular hayran qilishdi. Kafirlar aytdi: bu bir yolg'onchi sehrgardir. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ O nurgun ilahlarını bir ilah kılmakçı bu hakikaten galeti iş. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد Ulanın, yani Kureyş'nin katılları sorunlardan kozgulup çıkıp etti: sizler meninglar mabudlarınlarga ibadet kılışta çın turunglar. Bu hakikaten bizden irade kılındığan bir iş. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق Bunu biz başka bir dinden ve Nasara dindikilerden anlamadık. Bu fakat uydurmudur. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب Kur'an bizge nazil bolmay, onunga nazil boldu mu? Belki ula mening zikrim, yani Kur'an'dan şektidir. Belki ula tehi mening azabımni tetigini yok. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب Ya ki ulada mutlak galip, en keremlik Rabbinin rahmetinin hazineler bağmı? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب Ya ki ula asmanlarının, ziminin ve ulanın arasındaki neslenin padişahlığı igi mi? Eğer ula igi bolsa, ula özlerini asmanga elip çıkıdığan şotılağı çıksın. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب Ula Resulullah karşı cemaatlerden uyuşkan, mağlup kılındığan koşundur. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد Ulardan, yani Kureyş müşriklerden ilgiri Nuh kavmi, Ad kavmi ve Kozukla ikisi Firavun kavmi peygamberlerini inkar kıldı. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب Semud kavmi, Lut kavmi ve Eykilikle, yani Şuayb aleyhisselam kavmi mu peygamberlerini inkar kıldı. En şula peygamberlerine karşı uyuşkan cemaale idi.
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Ula yeni cemaatlerden peygamberlerini inkar kılmagan birimi yok. Şunun için ulağa menin azabım tegişlik oldu. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Bula yani Mekke müşrikleri fakat bir avaz yani birinci kıtımlık surnula kütüdü. O kaydılanmaydı. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Ula meskır kılış yolu bilen Rabbimiz sen bizge azaptın vədi kılgan nisiyimizni bizge baldırrak kıyamet günden ilgir bəgin deyişti. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ulanın sözlerge sabır kıygın. Dinde küçük bendimiz Davud'nu esligin. O hakikaten Allah'a itaat kılgıcı idi. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Biz hakikaten tağlani Davud'u boysundurup bədik. Ula Davud bilen etigini akşimi tesbih eytattı. والطير محشورة كل له أواب. Kuşlarını onunla boysundurup berdik. Ulamı taraftan toplanıp Davud bilen billa tesbih eytattı. Tağlarının, kuşlarının hemmisi Allah'a itaat kılgıcıdır. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Davud'nın seltenetini küçeyttik. Onunla hikmet ve hem Adem düşünüdüğün roşen söz ibarelerini ata kıldık. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deva kılgıcılarının kıssası sana yetti mi? Öz vaxtıda ula Davud ibadet kılıvatkan mescidinin temidin artılıp düşüştü. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Aynı vaxtda ula Davud'un yanına kirdi. Davud uladan korktu. Ula Davud'a korkmagın, biz birimizge çekilgan iki davagermiz. Bizden aramızda adillik bilen hüküm kıygın. Nahak hüküm çıkarmagın. Bizni doğru yolga başlığın dedi. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Olanın biri şübhisiz ki mening bu qerindişimning 99 sağlıqı ba. Mening bir sağlıqım ba. Qerindişim u bir sağlıqnımı bana bəgin deydi. Aramızda bu doğruluq münazırı bulup o meni sözde yengip koydu dedi. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Davud eytti.
U senin sağlıqını özünün sağlıqlarına qoşub elişini tələb qılıb, rastla seni bozaq qılıbdı. Nurgun şirikler, yani dostlar, şübhisiz ki bir-biriga çeqilidi. Faqat iman etgan ve yaxshi amal qilganlarla bir-biriga çeqilmaydi. Bular azdır. Davud bizning uni sınıganlığımızı bildi. Rabbidan mağfiret talab qildi, sajdaga bordi. Allah'a tövbe qildi. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Biz onun xatalıqını əfu qıldıq. O bizning dargahimizda albatta yaqinliqqa va yaxshi oqibatga ega bo'ldi. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ey Davud, seni biz hakikaten yeryüzüde halif kıldık. Kişilerinin arasında adillik bilen hüküm çıkargın. Nefs haişiga ergeçmegin ki, o seni Allah'ın yoludan azdırdı. Allah'ın yoludan azganla hesap günü, yani kıyamet gününü unutganlıkları için hakikaten qattiq azapqa duchor bo'ladi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Osmonni, zaminni ve ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kafirlarning gumonidir. Kafirlarga devzaqdan voy. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egilarining va'z nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Biz Davudga Süleyman'ni ata qildik. Süleyman nima degan yaxshi banda. O Allah'a hakikaten itaat qilguvchi edi. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. Öz vaqtida kechqurunliqi uningga yaxshi yuguruk atlar to'g'irlandi. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Süleyman aytdi: "Men haqiqatan atlarni Rabbimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan kechirish bilan bo'ldim." ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Süleyman aytdi: "Atlarni mening oldimga elib kelinglar." Atlar elib kelingandan keyin Süleyman ularning qochoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Biz hakikaten Süleyman'ı sınadık. Onun taxtı üstüge
bir cesetini taşladık. Andın o bunun sınak ekenligini bilip tövbe kıldı. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Süleyman etti. Rabbim bana mağfiret kıygın. Bana menden keyin menden başka hiç adamga müyesser bolmaydigan padişahlıkni ata kıygın. Sen hakikaten köp ata kılgıçsan. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Biz Süleyman'a şamalını boysundurup berdik. Şamal Süleyman'ın buyruğu boyunca o xalığan tarafga larzan manatdı. والشياطين كل بناء وغواص. Hem de onunğa kattı binalarını salalaydıgan qurğuçi ve denizlarda çöküp üncü mercanlarını elip çıqalaydıgan gavvas şeytanlarını boysundurup berdik. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Yine nurgun şeytanlığa işgal selingandır. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Biz Süleyman'a aytdık ki, bu bizning sana bergen keng atayimiz. Onundan sen xalagan kişiga bergin yoki bermigin, bu vaqtda senden hesap ilinmaydi. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. O bizning dergahimizda haqiqatan yaqinlikqa ve yaxshi oqibatga ega bo'ldi. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Bendimiz Eyyubni esligin. O öz vaqtida Rabbiga iltijo qilib, şeytan bana haqiqatan jafo mushaqqat ve azap yetkizdi deb nido qildi. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Onunğa putun bilen yerini tepkin dedik. O putu bilen yerini tepividi, süzük bir bulaq itilip çıktı. Biz onunğa bu yuyun sumu boladigan, issimi boladigan soğuk sudur dedik. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Biz onun kesel vaqtida hadisige uçurab yo'q bo'lgan ahli avlodini yengidan berdik. Ular bilan billa bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun va'z nasihatdir. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Onunğa qo'lingga bir bağlam çöpni elip, onun bilan ayolingni urg'in. Qasimingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqidik. O nima degan obdan banda? Haqiqatan o Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. İbadette güçlük, dinde basiretlik bendilerimiz İbrahim, İshak ve Yakub'ni esligin. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Ularni biz pak xisletlik, ahiretni eslep turdigan samimi kişiler kıldık. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Ular bizning dergahimizda hakikaten alahide tallangan kişilerdir. Hakikaten yaxshi kişilerdir. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. İsmailni, İlyasani ve
Zulkiflini əsligin. Ularning hammasi yaxshilardandir. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Bu vəzi nəsihətdir. Təqvadarlığa əlbəttə yaxşı aqibət var. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. O turalğı bolğan cənnətlərdən ibarət olub, ulağa onun dərvazıları açıqdır. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Ula cənnətlərdə təxtlərə yönünüb oturdu. Ula cənnətlərdə nurgun meyvələrini, nurgun şarablarını tələb qılıb əkeldirib turdu. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Ulanın yanlarında ərlərdən qeyriga göz sanmaydigan yaş qoramı oxşaş cüptələri boludu. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Bu sizlərə qiyamət günüdə vəd qılınğan nemətdir. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Bu həqiqətən bizning atayımızdır ki, o hərgiz tügüməydi. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Bu həqiqətdir. Kafirlərin axirətdə boladigan joyi həqiqətən ən yaman joydur. جهنم يصلونها فبئس المهاد. O cehennemdir. Ula cehennemge kirdi. O nimi degan yaman joy? هذا فليذوقوه حميم وغساق. Bu köydürgücü kızık sudur. Kan yirindir. Ula bunu tetsin. وآخر من شكله أزواج. Yine ulağa muş xildiki başka türlük azaplar var. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Əgeş kiçilləri bilen dövzək kirgen çağda əgeş türgüçilərə eğitildi. Bu cema'a sizlər bilen birge kirgüçidir. Əgeş türgüçilər eğitidi. Ula karşı elinmaydı. Ula çokum bizge oxşaş azapını tetiküçüdür. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Əgeş kiçilər eğitidi. Belki sizlər karşı elinmaysızlar. Sizlər azapını bizge elip geldinler. Yani bizni azdırıp devzakı kirişimizge sebepçi boldunlar. Bu nimi degan yaman joy? قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Ula yani əgeş küçülə Rabbimiz bizge bu azabını elip kelgen ademge devzak azabını 2 esse ziyade qıygın deydi. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Ula yani kafirlarının katı başları eğitidi. Biz dünyadaki çağda yamanlardan hesaplaydıgan ademlerini yani müminlerini devzakta köymeyimiz go. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Ulanı biz dünyadaki çağda mezhir kılattık go. Ya ki ulardan közle iğip gitti mu? Yani ya ki ula devzakta biz bilen billitusu mu kövmeyi vatamdık. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Ehli devzakның bu revişte özara janjallaşışı çokumdur. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke kafirlerine eytkin ki
men faqat bir ogohlantiruvchiman. Mutlaq g'olib bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار U Allah osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Rabbidir. Mutlaq g'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni eng mag'firat qilg'uchidir. قل هو نبأ عظيم Ularga aytqinki, u ya'ni Allohning birligiga da'vat qilguvchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. أنتم عنه معرضون Sizlar uningdan yuz o'raysizlar. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون Farishtalar Odam alayhissalom to'g'risida munozirlashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Bana faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين Öz vaqtida Rabbim farishtalarga aytdi. Men haqiqatan laydan bir odam yarataman. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Uni men Raurus yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson olti keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar. فسجد الملائكة كلهم أجمعون Farishtalarning birimi qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين Faqat iblislar bo'yintovlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين Allah aytdi: Ey iblis, men öz qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmasliging takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين İblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding, dedi. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين Allah, sen cennetin yo'qol. Sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin, dedi. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون İblis, Rabbim, bana xaloyiq terildirildiğin gün, yani qiyomatgacha muhlat bersan, yani meni hayot qoldirsan, dedi. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم Allah, cezmen sana ma'lum vaqtgacha muhlat berildi, dedi. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين İblis aytdi: İzzeting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. إلا عبادك منهم المخلصين Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdira olmayman. قال فالحق والحق أقول Allah aytdi: Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
sen bilen ve uladın sana ergeçkenlerinin hemmisi bilen çokum cehennemni toşkızımen. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Eytqin ki, Allah tarafından kelgen vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni töhmet qilg'uvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Qur'on faqat jahon ahli uchun va'z nasihatdir. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ Bir müddettin keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar.